أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده لبت أخون أول من سلفون سيرة مثل سلاغا وهكذا كوم جندني أمتك سلفري علمري زاهد ألوري بيبي كانوا حياة ولا بيجوتهم علمري بدالوه أمتك فهو كلو نوتا أمتك فهو زمانك أن ميستكونك كان هيوبين نودانه إبامي هونجي سلفري بيكالونجي حالتوغا بيكالون هيو حالوغا نوتا هيو غوتوغا أولوفي أولوما فهو زمانوغا أن ميستكون تباوي جوما داندي نوتا بيكالون أولوفي أولوم فهو زمانوغا ميستكون أولفو مداندي مانيكي أمتوغي كوري كولوغا دكي فواني ummatuge ran zama e zamana umme wasulu bagen diye ummatuge salaferi bekalum e bekalunga haya puluge duwastawga amal kurava fawa heo aluveri ilumberi zahidu adi hamahemme waraveri kankamuge sababu bay faruga bay bekalunna oliwada genfane أقول من مهارو مكوري جندا سلسلة سلفونجي سيرتوغا إكي بيبي كانوا حياة كلا بيجوتهم أقول من وهكذا كمون دا ديو موغا تمام من نما بدو منفع النكمو هنا بس حقيقة توغا لو بتأخذني أقول من وكي موضوعك أي أخلاق كموغا يس نوتا دينوغا حكومتك كموغا يس أقول من وهكذا كايروغا أقول من ebebe kanunge basfuluta mi dhikuru kura mungendan ebebe kanun vidalo fawa basfulutan ebebe kanun tafsir kura fawa tafsirta sharaha kura fawa sharahata algon men bayan kura mungendan ehna mas siratu algon men furta mi balani ei kum be fulek kanot kum be kalekka efu ebe kalege basfuluta egatereng algon men na kuladana vi minbarakum kommes minbare mi hissa kura mungendani hamekani basfulutake waki bekalunge faraypulun awmakun algol mennaka hagigatuga ei konkahala bekale kiha warege bekalege faraypulun anna basfulekan hagigi mana ga algol menna dene nuganeven devana kamaki algol men ebe bekalun e maqam takan alweri kamuga nuwata ilumuga nuwata zahidu kamuga fora fawani kon gotakun kan algon men nan engum hamekani hasul kurweni ebe kalunge siratu algon men dirasa ko denegane misalaka ko uto nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men balaf kama vanama ekalege fanuge hadis bas furtan algon men wakin denegane genne algon men naka hagigatuga e dalil takun istinbate nukurebe no dalil nunegen ekane igfanu kum maqamega kum mawqifega kum yirega kum zamanega kum bekalunaka mukhatab kurava vidaro basfurte kan algon men ngumattaka ekane igfanu ge siratu algon men nota siratu algon men dirasa ko dene gannanje erun algon men na ena suto ge hagigi istinbatu nota hagigi dalilu nota mafhumaki kobakan algon men na dene ganebe ada algon men mihar wahagata ko megandani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ge haya kula behe gotum kuri dere galgol men wani shehuge namfula adi nasaba adi ilum berin sheha meduga vidalo fawa bay basfulutaka adi shehuge ilum meri masakke pula ilma kure masakke pula adi haya kuluge bodu be ka be gotum wa kada kafa irada kore via meri algol men mi موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقولون دكهم ميا وهكذا نمالي وربان أديكم ميكا سأقول مهم فهم وهكذا كي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كي هم إكني
ilmu hitudas kuravumuga nuwata ilman amal kuravumuga morali bekale ekanye nune agul men vani takurar ko dannawa fa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ge hayapul huskurava fawani islami ilmashe ungeni wada gannoma unganna devumashe adi hame himme ekade gafanoge hayapuluga takurar ko eta faharege mati jaluga hayyaro wada gannawan jehi wada genneviye ehen kamu ekale gafanaki hivvaru gada hivvaru kuravi bekale gotuga fennan ebote ekama kos ege ituru ekale gafanaki hangurama ga madanuga jihadu ga madanuga wes hivvaru gada amali gotun jihadu kuravu afawa bekale ehem begen tafatu gina hangurama taka ekale gafanu nikume wada gennevi ege terega tatarunna idikola islami eki dawlat taka qawm taka ara muslimunge verikan taka adi edo sorga muslimunge bellumuge dashuga tibi muslimunna muahada ko gentibi ehen din to ahul werinna idikola hangurama koramundiya jamaate ngei veribe ganna mundiya jamaate tatarunnaki ebami hunna idikola koranjon hangurama ga Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ki hivvaru gada bekale gotuga fenigende ege terega en hangurame shukuhub kiya hangurame tatarunna idikola koranjon hangurame ga Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah gon dennevi kurirega hangurama ga muslimunna kamyab libene wahaka ekale fanu vidalo mon gendevi ekale fanu muslimunna nasul libene wahaka muslimunge amira dennewum ekale fana dennewunu kale fanu insha Allah vidalo wash algon me mustaqbal kame vane kama nota kuruma muna kama vana ma insha Allah kiyumaki ekame ga algon menna sharutu kuran ekame kiritu qur'an masad nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshadakum algon menna ekan engigende Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah egota ekale fanu ariyuga denne bunima vidal wani insha Allah tahqiqan la ta'liqan insha Allah mikan hingane maniki mikan hingane kamuge macca sheti man kale fanu insha Allah mi vidal wani eggota kavves faharega mikan hinga fane nuingane fane kama kannune sabaki timan kale fana wani ekamuge khabaru libi bada genfe irada kuraviya Allah subhanahu wa ta'ala timan kale fanu ge huwa fen folo sida kodde babane nuwata hangurama ge nasur libene kamuge macca timan kale fanu kurava yaqin fulu hi fulaka ekuge hame gota eduwahuga roda villagen tibuma mistakuna irshad devi sabaki hangurama ge madanaki ei hame ekani ruhaniyatun fudena madanennu jismani hakataya baros agun menna benum wan hembegin Allah subhanahu wa ta'ala agun menna amru kurabwa fawani hangurama attaka agun men hatiyar wes adi hangurama benum wan ehen tayari tawesma adi egi torum ekay fan roda villuma misakuna amur kurava roda villane tambes dekkevi nota roda villagen hunne vitan dekkevi benu fulaki misakun e iqtida'u man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad fule bikamuga algol menna fennan eburi bay hanguram tawga ege terega badru hanguram fada hanguram tan himene ekale fanu misakun nan amur kurava adi ekale fan roda villawa tan dakka mun gendevi misalaka sulh Hudaybiyah ge datur fuluga algon menna ekan amali gotu ekade fan dakwa de bitam fene hame gota baduruge rega ekade fan mistakunna amuru kurabbi roda villagen tibuma manika roden nutibuma innakum mulaqul adu gadan tabamihu madama adabatirna badal qur'ane wal fitr aqwa lakum tabamihunna roda villagen tibungai hangurama ge madana warugoda kan libigen dan kame komme gas Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ge e ummid fula eggota muslimun nan e hangurama ga nasuru libigen dia hame gota Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tatarunge veriya ya badalwi huriha irege suriha tanakum bes muslimun ge verinna adi bes enu qabila ge verinna adi muslimun nu adama atteri bes Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ge habata ihtiram ko ekade gfanoge ruhuma ede munde nota benuma munde egoto Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
ewa gotuga tatarunge veriye gotuga asfawa mahmud ghazan kiya mihe muslime kama dawwa kora mihin eneki ehannama wes ekadek fanu widalwani shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah widalwani tiba muslime kamuga dawwa koramu bangi gowane miheka gazi ku gowagen as muslimunga rattakan ara muslimunna idukula hanguramati kurani kivegen heyye tibage bappaya kafeki de kafurun kamuga virus timamme muslimunna muahada ko ahadu wafatiribe muslimunna hangurama noko esul haga matiga demitibbe egotan ekadege fanu ekeki nasihat demun visna demun gendiuma guligen emme fahum ekadege fanu kiban edevuni enaya dua ko dinuma ekege fanu dua ko devi dua ga vidalu baswatok terega himene iba ilahuge mi alayaki hiyokamakan adagen alekama vanama enaya hiyokomuge magu dakkawa adi emaguga ene nasur debwande kommegas eneya hiyo magan awmuge farata dua kurabba adi bidalwani qadar weri makar wer rewmukun ena hurikama vanama ena kiba badal hippo efoga bunave gotum jafetake genewunu kewmattaka shaykh al-islam ibn taymiyyah fi awahin huriha men ejafetakun kekaman ade ekale fanu ekewma inkar kurevima sual kurunu kade fanu kibegento kewman inkar kurevi vidalwani kinen etiyabami uge kotto kani tiyabami unnaki muslimunge bakari taka adi jamal taka muslimun gengule ebami uge nam sufi takun atulagen takitin kaabo takiti tayyaro ko kamunda beke adi tiyabami hunge kewmuga benun kureve gasgahuge fappilawayya mitakecheki wes mistonge gastakun tiyabami hun feregen fawa takecce ehemwima tiyabami hunge kewme timan kalege fane farin nukuluwa hushine ege iturum shaykh al-islam ibn taymiyyah edibadagene muslimunge asirun duko dinuma ebami hunge addashuga tibi adi hama ehme nasarange asirun bes duko dinuma ei muslimunna akuga muahada ko gen tibiti we ahduge macca asluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadu es ekale gfanu gadinuga meonnani afu kurma mistakunna maafdinuga macha arab bodan ahamiyatu kan deifa adi hame hemme algon menge belumuga dashuga tibe misalaka algon menna muahada ko gen tibe dhimmi ebani hunna gadar wari umaki kande elegen haram kame rasul sallallahu alaihi wasallam gari hun nasu tabbawar asfababe ei kafirun kamuga yes algon menna ka hudda wegenne nuwe ebami hunna gadar wari waka hame hemme algon menge tere mihege belumuge dashuga alegge gotuga miheku huri kamuga yes efada mihege machan algon menna kan aniya wari waka nuwata la insani amuru kurakan adi ebami hunna ekashige nuwa masakke jassaka islam din hudde nukure ehmbegen alunna muamala kurumga wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurwa fawe nufade waruge masakke nujessu masha adi hama ehme verin nota sahibun ka boye hada takiti kandinu masha adi ebami hunna sahibun annanu ge gotuga libiganna takiti libidinuma e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikade fanu haya pulge emme fahuwa gotuga ummata gurabi wasiyatuga terega bas annani as-sala wama malakat aymanukum namade aditebami honge belumuge dashugawa adunne manaki namada tebami rakkat rewashi adihame emme tebami honge belumuge dashugawa adunna rakkat rewashi allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga wahi kurwa fani ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ebami hun kana kandi uleye loibba ruhuma akuga miskinun nasha yatimun nasha adi ebami hunge dashuga hayyaru wegen adonge gotuga tibe kafirunna asirunna ehma muslimunge sifa allah subhanahu wa taala kurwa fawani efada matiyori gotaka ade shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ge maaf kurevumma ki ei intihaya bodukam ehma kurin algondu ishara ko fawane kuri regavis ekamataka ekalege fanan adawa terimves ihtiram ko lobi kureye
ekale gfana tabawa mistonge kuriga em ekale gfanuge aduvunna behe gotun abadu was vidalo mun dani timan kale gfanuge faray pulun ebami hunge haggu ga maaf korabba fi me mane ki timan kale gfanuge hagga kan ebami aragen fa wa kama wana ma ege badalu hippa ka timan kale gfanu eggotaka bes beenuwe wade nugannave adi Allahuge hagga kan ebami aragen fi kama wana ma Allah subhanahu wa ta'ala ebami kiba ekamuge badal hippa wana ehmegen ibn taymiyyah rahimahullah ge bay dari warum ad ekale faanu ga arihuga uluwa bay bekalum vidalo mon gendawa kaman asfave timammen ummidu kurame nota edeme ibn taymiyyah ekale ge faanu ge aduvunna meduga bahattawa goy timammenge ekuwerin timammen na meduga bahatta nama veski harangalu hoye ibn taymiyyah rahimahullah ekale gafanu ga aduvunna medugos bahattawa ogatari goy timammenge ekuri timammenna meduga bahatta ane namaves kiha rangalu hoyi hame gote ibn qayyim agun dannawa fawane ibn qayyim jawzi rahimahullah ki ibn taymiyyah rahimahullah ge emme is eddariwaru adi emme fahu ogutuga avahara wadagen neviruga jaluga hayyaru wadagen ariyuga gina ogotakin heda korabanje wadagen nevi dariware gina guna faifuttake liuwa adi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ke kiban naqul quraba fa wa bekale vidalwani timan kale fan du'a kos ibn Taymiyyah rahimahullah iha gina adaba terin tibirugas agun kuriga sushara kuri du'a waraki islami hadarat fiturigin gos hame hem islam dinu ge tere tafatu mazhab tawade tafatu bidwa firqata islam dinu ge namuga islami jamaatoge namuga muslimuge tereya wade ebami aqida fatura mun de duwas warke e fada jamaataka emme warugade raddu devwa ebami huna edikola falliuwa olovi ebbe kelaki edus waruga emme mashhuru ebbe kelaki imam ibn taymiyyah rahimahullah hemmima ekade gefana nuruhun teri mumuge gotum adama terive ule mihun faadu makki ei hama nuwe nudane gote henkamo ekade gefana adaba terives gina ekamaku vidalwani dariwaru vidalwani timan nodeke me du'a kos adawa terige macha du'a kurawwa emiheka badu du'a kurawwa tane mulimes du'a kurawwa mungendawani emiheka teduma godakkawa to nota emiheka hiyoge minbar kurawwa to agun menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri hidayataki ei tebefuna inge wada gannawane nabiyya sallallahu alaihi wasallam taif ge du'a hugawes ekale gfano edi wada ganno mungendevi taif ge ahul werin ge fara pulu nota faratu imam bane dariyaku nota imam bane insanaku nikumegen atwedana kamattaka eba mihun hala ku nukurevuma efadan ekale gfano makka fata kurava makka ge tere wada wada genne vidohus ekale gfano ge amal fulu fenigin diyei eba mihun afu kuruma maaf kurumuge tere mashhuru qazi maliki madhhab nisbah ibn makhluf ki ibn taymiyyah rahimahullah idikolu kannota adawe terikan aadi khilafa faanu kogge uluvi ilumberi khasako madhhabi ta'assub ge macha warugade nasur devva masakke kuravi bekale e ilumberiya ya medugoves ibn taymiyyah rahimahullah amal kuravu mun gendevile rangalu kamun ibn makhluf vidalu fave ma ra'ayna mithla ibn taymiyyah fada bekala kutimammen nudekeme harradna alayhi falam naqdir alayhi timammen ekale gfanu ge macha gadave gatumattaka etam masakkate kurime ilmi gotunna adi ekale gfana ebbes bare ebbes verikame gafaratun libuna nudembege ekama kutimammen naka ekama hasile nukurabune mane ekale gfana vure ilum ge gotun timammen funna bus baykam ge snuwi adi verenge ruhummes egotaka timammen naka nohodune komme fahara ko ekale gfana idikola dakka wahakatawge badaluga fahum akhiruga verin timammenna meduge astuga nuruhum teriwatan annani wa qadara alaina fasafaha anna wa hajaja anna ekale gfanu ekamaku timammenge macha gadavege wagutuga maneki veringe faratu ekale gfana baru libi wadagenne wagutuga timammenna afuko maaf kurawwa
timammege macam hujje gaayam korevevi ei Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah behe gotum edu sorga bay bekalunge waqfulu idikolam masakke korevi Ibn Qayyim Jawzi rahimahullah idalu wani timam kale fana adu ivijje ivadagen fiye ekale fanu ga adawa terin kore emme bodu ekaku maru wahaka ivigen timam gos dannawa fiyeme kale fanu ga emme bodu adawa teriya maruje denne kale fanu ekama hitama kurava adi mihaku maru gannote hitama medo revi malgun men kiyam yonani inna lillahi wa inna ilayhi rajiun efada bidalu mafo emihaya faafu sawa rahmel levun edi duwa kuravamun timanne wange ibn qayyim idalu ni timanne ya vidalu wiye tifada wahakatan ufula naqul ko nahadashe Allah subhanahu wa ta'ala insana rahmel lavwa adi e insana meduga ruhi odi gannawa ande komme ka sahun kurin den nabi Ibn Taymiyyah rahimahullah ekale gafanu abadu isbidanu gendone timan kale gafanu ge fara pulun e huriha menna maafu de bawafime Allah ta'ala ga hadot ga wa kame ge ila subhanahu wa ta'ala hibwan fa kurwe kamaki e fahuga Ibn Taymiyyah rahimahullah komme sorege supporting anakas verikam ge faratun libi verikama idi kolan eru kaariga tibi ilum berin fahun teduwima not bayaku masake kurima verikamuga faratu masay kur Ibn Taymiyyah rahimahullah ge arihum fatwa en hodan ebamihum qatul kurum hudda kurumuga macca erum ebamihun na ekamun salama ve fa verin ekamun salama ve fa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ge istarfuluga ekamuga ilzam eluwe gotan hedeneti enama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah widalo mun gendevi ebamihum qatul ko fikama vanama den efada bayaku nugenevene ebami unge sabun hamaga musliman kale fanu ge ilmu ituruwe ebami hunna jadal kurumattaka no ebami hunna munaqasha kurumattaka gina hodun taken hoda ebami unge dalil taka raddu devu mattaka timan kale fanu kurevi masakke pulu eha fulave eha bura masakkate kurebe go dimavi ebami unge sabunne Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna afu kuravande ehinduga velika mufaradun danno mo gende kale ge fanu qatul kurma timam mennan etafahara ko emihun amuru kuramun gendiye nota irshad mun gendiye ekale fanu widal wani timan kale fanu ga fara pulum ekame kama vanam af kor vafi ma afu kor vafi ma Allah subhanahu wa ta'ala hadotum wa kame kama vanama ilahu ekame ipwan denguti Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aki haqiqatuga fiqhi masal tawga waki madhhab ka ta'assub munge gota idi kolang edu soroga emme boda masakke pulu korevi en alim en ilumberiya ehmbege ekale fanaki ei mujtahid mutlaq kama ilumberi vidal mujtahid mutlaq murada ki misal ka algon me hatar madhhab balafiya maliki madhhab hanafi madhhab nuwata shafi madhhab nuwata hanbali madhhab mi madhhab tawga ebe kanunaki imamun naki ei mujtahid mutlaq ebe kalunaki ei mutlaq ko hukum tam misakunna bayan ko devva mun gende bekal e foga e madhhab tawga e baade mujtahid muqayyad mane ki hame ken e madhhab ga ijtihad korwa bekal ebe kalunga masakka pulaki madhhabu ge ekeki ra'yuta masal tawga ballawagen e masalta mistakunna bayan ko dinamuga ege tere emme rangalu gotaki ko baka bunade mun gendiu enamas Ibn Taymiyyah rahimahullah ge masakke puluga khas gotegga waki madhhabaka burabele vumen nati kuriha madhhabege ra'yuto ge tere ekade gfanu dalil to ga aliga madhhab kandalu vumu gende wafabe komme kislabata khunne edu waswaraki madhhab taka ta'assub mu kantab swara bodang oi duwasware algon mi kuriga mi silsilaga mi fada ba ba katabani dakka difa madhhab ka ta'assub mu ei din kama beswa waram mi stakun deki egotan emihe kumme mihe kwes emihe kutabawa madhhab ka nasruddin muga anim madhhab ahlus sunnah wal jamaat ga anim madhhab ei gos nuba madhhab ka muga hada e madhhab ga ahluwerinna e madhhab anim madhhab ka de madhhab ke demihe ke demeduga kameni nukurave hisaba warta muda nulibe hisaba
kantata boduwegen gosfawe te befuna fenivada gannawan gefuluge carrying algon men emme kuriyan negifawa bay photo taka badafi kama vanama nota usmani khilafatuge fawqola hame bas algon menna fenifawa bay photo takun algon menna fennani gefuluge hataru faratuga hataru minbaru behetti hataru khatibum ara hataru madhhab khutubadi hataru imamum hataru mihrabu gatibe evvogu tegga farul namadu eki madhhab takat tabawa mistakun wakiokin kuramun dieta ehnya Allah subhanahu wa ta'ala algon menge teriya fonu wafawani emme nabi bekelen algon men amur kurawani ekale gifana iqtidama ehm Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hamaka shawrum miti abami unge en ummekka mugawa tibami unge ummati wa ana rabbukum fa'budun timan ilahu miti abami unge rabbe timan ilah alukan qurash ehnames ebbe ko anebbe kan em madhhabege imamege fatuga ane madhhabege imamege namadu sahhanuwane kama dekebe hisaba muslimunge halatu eki zaman tawga goswegen gosfawe hemmima mikama kiwes halega islami ummatan ekashigem wane kamennu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah qurba fawa emme bodu emme sakke pulaki madhhab tawge medugawa mi khilafata nattalu mattaka ebami hunge meduga ekwerigan qaim kur algon men fennane madhhab tawge imamunna ballawaf kam wana algon kurim wastanno mun abu hanifa rahimahullah ge dariwareke imam malik rahimahullah imam malik ge dariwareke imam shafi rahimahullah imam shafi rahimahullah ge dariwareke imam ahmad bin hanbal rahimahullah mi madhhab taki ebbe kala ko anebbe kale ge arihun dariwaru wadagen fawa ebbe kala ko anebbe kale ge fahepuluga namadu kurawwa fiqhi masatoga khasako far'i masalega ilumringe meduga ufede khilafin ei evs hanega emihego bidwa veribe emihege fatuga namadu kurun nuwata emihege iqtidawun dukollun haggwane kankamen nune evs hanega ei algon menna sahabi bekalunna adi tabi bekalunna taba tabiina mi ummatuge haqiqatuga ahlus sunna wal jamaatuge bodati ilumeringe farapulun algon menna fenna huri kankamen nune ehnya sahabi bekalunge meduga wes de bekalege demeduga ikhtilafu fi difahuri fiqhi far'i masala iburi hame gota tabi bekalunge teregos adi ummatuge bodati ilumeringe meduga wes ehnamas ebbe kalako anebbe kalaka bidoveriko ebbe kalako anebbe kalege fahapulga namadu kurun dukolla fennoe ei biduwa verikamuga haddu fanala fawa nuwata khilafe gatumuga gastuga khilafe gatum fada kankamun fiyawa embi ibn taymiyyah rahimahullah idanu fawani fiqhi gatum timaya khilafu visnumegge imamegge fahatuga maumumegge gotuga tima namad kurungai huddwegen wa kameke adi enamadaki sahha namadaki efo vidanwani majmu fatawa ge kayfan vidanwani sahabinna tabi bekalun adi me ummatuge imam veri bekalun ebbe kalako anebbe kalege fahe puluga namaz kurawum gendawa fawairu fiqhi gotum far'i masatawga khilaf utte ebe kalunge meduga ege tereng ebbes bekalako anebbe kalako ei bidu veri kamuga adi magufare difawa bekale kamuga vidaluwe iqtidawun dukolla fe noy mi waram muhim wahaken haqiqatuga mi dolgon men getere bay faru fenna mun anna manzar takan algon men nazar hingalamun fennane muslimunge jamaat dukolla fadani bay faru miskituge imam mihage bismi adu haruko jahriya namatoga adu iveti ba emmihum hama ifadan imam mihage bismi adu haruko niweti ena ya nafuratukon ena gafatuga namadu kurun dukolla بإفهار إمام ميها فتسمادوا قنوت قياتي وإميها كفاتا نمادا إرن دوك الله إرغا أنبيكو إمام ميها قنوت نقياتي وإينا كفاتوا نماد كرن دوك الله نوتا إينا يا بدو بس رد كرمو دي نتيجة قطعون إسلامي أمتك مدوغا مفد خلافتن أفدي بابا ومن مغفي ومن دا إرغا بإبه فلوم مسلمون کے جماعت دو کلنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فدا بدو ورنا ایدی کلن ہنگورام کرے بیکلونگے بس فلتاوگا ہفاگین کما بنے
ekamaku mihiri mi masaltauga mi bebe kalunge basfurtan huri gotaki agondu kuren dennevi jalugo onnawagin aamu gotegga devvi gina fatwata jama kurawwa gaagandaka 30 hay waliyuman nota 30 hay mujallada ekulawale fawa emme fahum miharo print kurefawa erugoves efotoge bodukan eha boduwegembe egiterega sheikh al-islam devwa fawa ekik fatwata jama kurefawe komegas vidaluwani efawga ebekalunge terega bismi vidaluwa bekalunna bismi vidalu nuwa bekalunna bismi adoharuko vidaluwa bekalunna bismi sirrum vidaluwa bekalunna fatis namaduga qunutu vidalu bekalunna qunutu vidalu nuwa bekalunna hame gota ebekalunge terega hijama juhumuge sabun nuwata gang dia fadia nota dos fada cheni kutumuge sababun nota nefatun fada tanakum le aw fada kankamu wudu gellene kama dekewada gannawa bekalunna adi fada kamakum wudu gellene kama dekewada nugannawa bekalunna ham efadan hangura ka nulade dorun kure doregga bihumuge sababun wudu gellene kama dekewada gannawa bekalunna efada kamakum wudu nugellene kama dekewada gannawa bekalunna anhenunga gaga shahuwetteri kama huga bihijjina wudu gellene kama dekewada gannawa bekalunna shahuwetteri kama ekuga bihunu kamuga yes wudu nugellene kama dekewada gannawa bekalunna jamalu mas fariqulumuga sabun wudu gellene kama dekewada gannawa bekalunna jamal mas fariqulumuga sabun wudu nugellene kama dekewada gannawa bekalun tibbewi ebekalun ebbekalaku anebbekalege faheppuluga namadu kuravum gendevi shafi hanbali nuwata hanafi nuwata maliki nge faheppuluga adi hama ehem bebe kalun ge faheppuluga namadu kuravum gendeviye eye mi ummatuge salaferi bekalun ge magaki efoga ekalege fanuge arihuga suwal denne veni imam mihage hashiganun tane kendige imam mihage gang le faba kama vanama adi ena ehadatuga ve wudu nuko namadu koffi kama vanama kadege fanu iktida wada gannawana heyye eswala jawab devum vidalwani waraf shamil jawab vidalwani kinen heti man kadege fanu sa'id ibn al-musayyib adi imam malik ge fahepuluga namadu nuko dukollal ummatuge bodati imam wari bekalu sa'id ibn al-musayyib akite befuna engwada ganno algon misilsila ge emme fortama e bekale ge wahaka dekke sayyidut tabi'in tabi bekalu ge sahiba e bekalu dekke wada gannawa gotuga hashiganu le beru maki ei wudu gellene kamennu hame gotun imam malik ge madhhabaki ei ibn taymiyah rahimahullah e raya khilaf we wada gannawa ehen namawas evidaluwani timan kihinen heye dukollani sa'id ibn al-musayyib imam malik fada bebe kalunga faheppuluga namadu kuravu maneki e rayuga egotan hippawa namadu kuravu dukollawwa kamabana matiman kale fanuge halaki ei ebebe kalunga figwa khilaf we ebe kalunga faheppuluga namadu kurum dukolla mihege halakole ehmema lobet akhunne agul menna mitanun libigenda amma bodu fila walaki ahlu sunna wal jamaatu ge aqida ge ahlu wari kama va'iruga wa kama vanama aqida ge faratun emiheku kufuru wari wa waruge bidu ekan araganna mihekamuga nuwanama adi kanda eligin emiheku gastuga ta'assubum faratun ge faratun emiheku aki madhabaga ta'assubu ge ganna kamuga nuwanama emihege fahatan ibtidaa'un fada kankan dukollage nuwane maliki ummatuge ilum berin ijtihadi masatoge tere kandanu wafawa masalega ijtihadi gotum ufedifawa khilafeg ei i'tibaru echikamuga balagin in amal qura ebismi hegge fahatuga namadu kunum fadakame dukollagen nuwane ibn taymiyah rahimahullah ki kettere wadagen no kurin awol denne fadan kettere kan intihaya wadagen fawa bekale hivvaru hurivaru algon men nang eba inge haya pulu ekkon nemigen diyei duniyega insano kon ule bodati ufata libigane ule bodati ufata oktereng kaveni kurma darin libum fada adi diri ulumuga bodati wefari verim navum fada adi maqam taka mansib ta fada kankamun durhele wadagen hunnawa fawa bekadege gotuga
ekale fan deke wada gannawa gotuga adam ga dariya dunyawi hayatuga musiban astehni timage kommes kushek ke sabun ei Allah taala ela kan heogote minbar kurabba ela ku fusse mattaka ehm ekale fan vidalwani tibaya musibate jihij kama vanama tiba ruhigen hunnash Allah subhanahu wa taala tibaya deragote tibati mu'min kama vanama minbaro nukurabane ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuluga aswa fawa fada kuma shaykh al-islam ibn taymiyyah ge fafutta ke no tafatta ki ei waragina ecce waragina adadege fatta ke egetane amon dennebin bay fay ei algon menna hame islami library taka hame fora fanua fatta ke ei liuwan tibbe bekalunna naqul qurban tibbe bekalunna ekan nukur vigenne adi liuwa fawa bay fafutta ki wes eki zaman tawga islami verikan taka idikol nota islami library taka libigendi eki hamala tawga algon men muslimun ga ton gelligin gosfawa fafutta ke ehen namavis algon men na komme fannegga komme daira kum algon men na shaykh al-islam ibn taymiyyah ge ilmu miharwas liben eba hutte em beenun algon men na hifigen hingada ad shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah gaagana kan ashekka fahar bay bekalun evre iturabes vidalwe jaluga hayyoro wada gennevi agon dennevin emme furta misruga qahira ge jalegga ekale fan hayyoro wadagen gaaganda ka ashara mastus dolu aharu do hunnaman jehi wadagen nevi e huriha duwas teges liuwa mun gendivi fottan atule wende no ta kardastaka delitan atule wende ekale fan ga masikke pulaki liuwume hame gota tafatu fahartawga jaluga hayyoro wa komme wogute gewes masikke kurabu mun gendivi egota jaltakal leve iruga jaluge hurrasun no ta jalu balahatta farat takabbis engigende shaykh al-islam ibn taymiyyah ki kom bekale ehm bima jal balahatta farayat takum mes ekale gafanuge ilmu misakuna hamen napul kura mataka masake kuramun gendiya verikamuge faratun ekanka mana kuramun genda erugavis shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah emme fahum ekale gafanu dimishkuge suriyage qal'age jaluga hayyoro wadagen nebi ekale gafanuge kokko fula adi dariwaru ibn qayyim algon kurin dennebi dariwara ekuga hayyoro wadagen hunnevi muga ekade faanu gaaganda kan algon dennebi liuvum mana kurai fay futtan atulebi adi delibes atlewma guligen gaaganda kan addi faharu qur'an khatim kurabiye wakin qur'an kiyo madden huswe wadagen hunnawa addi evvana faharuga khatim kuraw mataka kiyawa vidalumun wada gannawaniko awahare wada genne wahaka kommigas jaluga hayyaru wagutuga ekale faanu vidalumun gendevi kamang asfabe timange adame atterin timanneya kinen hadaname hita yolen timange suwarugeya timange bagicawani timange hituge e bere nukureme nehembima mi hama jaluga haggum kamakanula not khasakon Allah ge deenuge faratu mi ko hayyaruwa kama vanama waram mativeri fila wale mi handanuga bahatta vidalwani timange suwaruge adi timange bagicha wani timange hituge ekinen he beru qurani hayyaru ko furikam gavies eba mi hon timang dukolla fi kama vanama timang erun edani daturweri gotuga tantam balamunne gendani timan jaluga hayyaru ko fa bahatta fi kama vanama e khilwatuga nuwata khalwatuga timan Allahan ekani alukan kun mattaka libigenda fursateke timan qatul ko fi kama vanama timan neki irada kuraviya shahideke migotuge matige timan kale faanu mihunnevi efo kale faanu kiyawa vidalu kaman aswe qur'anuge ayatin Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabawafa wa mistakunna berufushum fenna iruga wani bodu adabegga henne manaki jaluga hayyoro furu ehennamas babu batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab etanuga eterega wani rahmate etanuga wani hingama jome ufale beru mistakunna fennani adabege gotuge komme ka sekale fon awhar wadagen nevi umuru fulum fastolas hen aharuga hijuran hasate ka ashaviswana aharuge zulqaada mahuge vihiwane viduwuga
kurin denne fadan ekade fan kiyawa vidalomo gende innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir ihsaba kiyawa vidaloma ko awahare wada gennevi buneve gotum awahare wada gennoma guligen janazaga etan has bayaku bay bekanu vidalwa gotum fassate ka has manike faslakki wargina bekanu dimishqa jamaa wefawe ekade fanu ga janazaga bayro agon denne imam ahmad bin hanbal rahimahullah vidalum gendevi kurigo istimammenna wa sunnatuge imamunna bidu werinna demeduga huri tafataki timammenge janaza ge dohuga fennane huri tafat manake janazaya gina mistakun jamawe gen dane buname gotum khilafatu adwaswarga fiyawa den yefawga dimishkan eha gina adadige mihun jamawi duwahe tarihuga as fenwe imam ibn taymiya rahimahullah ge macha kurawno janaza yefawga buneve mundiya hama mi bas imam ahmad bin hanbal takraru koro mungende bas timam menna bido verina demeduga oi tafatu fenigendani janaza ge duwahuge edwahuga mistakun fenigendane komekas shaykh al-islam ibn taymiya kurun agun denne fadan awhar wadagene rumu fulaki fastoras hen ahar duai ke allah subhanahu wa taala e marhuman he rahmal lavwa mi ummata taka mi ummata du kurvi ilma taka he jaza min bor kurvu adi algon menna e ilmu manfa libigatum ga tawfiq allah subhanahu wa taala min bor kurvu wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.